Kapitan Inteng. Jipaut, riingemon ni kagawad ko anang. Apay ari ingin tangay, Chip. Kat no nakadumog ang nakaturog dito itersena na. Kahit gumatang tangaraod. Kasano nga makagatang tano saan mo ari ingay. Ha? Anya ti ang ramidam, Jipaut. Agulay maka, Chip. Siyak ti makaamo. Nini. Apay nga agaw-gaw atang matanday taarak ala ko na. Di mo pigsaan ti agsaw. Tamangan numanggag na ka. Makariingain. Agulay magkangaminan, Chip. Dandani kon magaw at ti arak. Daras mga raod. Aday ta, naalakon, Chip. Intan. Saan mo abayadan? Apay ko maabayadan ta. Nakaturog mat ni kagawad. Iwanan niya. Intahan, Chip. Aginom tayo kit day. Intahan. Adan inuman ta libre, Chip. Nga raod. Naglaing ka talaga dumiskartay, Jipaut. Ay katsimpre Siyak pa'y tikunam. Aguli maka. Masabat tanina na tuyang. Di mo ibagbaga, ginawat ko laang deto'y arak nga inuman ta Nagkapon niyaw. Di ta tersina ni kagawad ko anang. Inakman mo't gumatang. Sige, nana. Ingkalaang. Ado ti taaw, di tatirsina ni Marikwanang. Awan. Nasayat nga raw, tadyak kayat no ado ti taaw. Day, nakaturog mo ni Marikwanang. Napuyat samat. Maray! Marikwanang! Na, saan mo't nga greng? Maray! Na, kasano ang makagatangak itibugkuong? Kat saan mo't nga greng? Sapay adalaang dito'y istante na buguong naglaka agaw atan. Ay, anya nga tanugaw ateklatan. Ay, mati saan mo't nga greng ni Marikwanang? Padasiklaan agaw atan sa kunturingan. Hap. Kunakon ka, naglakalaang agaw atan. Nagawat ko adagaws. Nay, nakariingan ni Marikwanang. Ay sus, makita ng tukit din aginawat ko dahito lako na abuguang. Ay sus, makariing sa talagan. Nakaturog manan. Ay, yawid kun aday to ginawat ko abuguang. Jakon bayadan. Di namat amo ginawat ko. Marito yan. Ha? Maribanang? Ay, nakaturog ni Marikwanang. Wen maray. Napuyatan sa. Ala, saan mo adisturbon? Ay, kat binayadam day taginawat mo abugoong. Ay na, kasano abayadak kat nakaturog nga raod. Umayak mat ko mga rod gumatang iti asukar. Day tanay ti asukar maray. Mano nga ta day ta? Gaw atam latan. Ha? Kasla kanyak. Ginawat ko latan day ti bugoaw. Nakitak nga rod ti inaramid mo. Gaw atam latan day ta asukar. Inayadam tapno saan ang makariing ni Marikwanang. Di bayad na nga ay. Adda pagbayad mo dita. Adda. Tuladin na kitday. Gaw atam latan tayawid maun. Sige, Maray. Saan kan tulatan nga tagtagaray? Aglisi ka nga ruditan Maray. Tagaw atak day ta sa nga supot nga asukar. Sige, Maray. Inayadaw. Apay akas na napuy-puyatan ka kagawad. Naladawak ang naturog, Kapitan. Tay mawag di chatmate ko. Ada chatmate mo? Adamat na, Kapitan. Agar-aram kan ka.
Wen, Kapitan. Adamat lablay po. Ano kasta? Adamutan na, Kapitan. Mapuy-puyatan ka mutin. Ano sa kun? Sana bali taadan love life ko. Kasano nga daytan? Ag-duty ka pa itangal daw. Wen, kabailak tag duty nga uray na puyhata na, Kapitan. Marikwanang! Mare! Na. Nakaturog mo't gayam dito lamisan ni Mare. Ay, kasano ak ngay amakaala iti barangay clearance ka no kastuyan. Na. Agur-urok pa yan. Na. Pumigpig samot ti urok na. Ay, nakariingan. Mare! Nakaturog manin. Ay, Jeske. Napuyatan siguro ni Kagawad. Nasaya at mata nakita ka, pare. Ay, naggapuam maya. Ije barangay hall, pare. Mapanak ko mamangala iti barangay clearance ka. Naka-duty mo't ni Kagawad ko nang. Wait, nakita. Di nakaalakan iti barangay clearance, mahaw. Saan nga raw? Dahil ti reklamok, pare. Apa nga? Pudnaw ang naka-duty ni Marikwanang. Nga maturog, Mike. Anya? Kasla pirmi ang napuyatan. Saan amariing? Adang amin love life nan. Ha? Oray pa'y ada love life na. Naskan nga ramidan na ti trabaho na. Bagbaga man kini, pare. Sige. Bagbaga. Marurudak ka talaga. Na, taapay manan. Kagap-gapom ije barangay hall. Marurod ka. Kasanaw, nakaturog mo't di naka-duty a Kagawad. Jak mo't mariing. Ay unay mo't daytan a Kagawad. Asinaw. Ni Marikwanang isong reklamo kini pariinteng. Kunak abagbagaan na dagiti Kagawad na. Saan amabalay niya agturog-turog dalatan. Imbagam dayta kini Kapitan. Wen! Saan mo kumamot ngayon reklamo ani Marikwanang? Kayat mo nga raw ti kasta a Kagawad. Amat maturog no nakajotay. Nasayat nga raw ti kasta nga ramid tinabutusan na Kagawad, alaman? Wen, mayat ti kasta. Anya klase ti panagpampanunot mo? Ay, nga main, jay bugo nga inalak ijay tersina na. Jak binayadan. Ay, di ka lagbain. Agal-ala ka, di mo binayadan. Nakaturog mo nga men ni Marikwanang. Ginaw at kulatan sa ko inyaway. Anya? Ay, mayat no kasta ngagtugtuglop ni Marikwanang, badong. Agal-ala ka, saan mo binayadan? Dakis data. Apay saklang aya. Oray mo't ni Maribanang. Nanggaw at mo't iti asukar adi na binayadan. Iso asaan lasyak, badong. Unay katipan ang kiwar mo di takapem, intay. Kiwarak nga ro di asukar na. Ay kat huston itay kapay ako maniwar. Ay ado di asukar na. Saan ta maibusan iti manungal daw? Inalak day jay iti tersena ni Marikwanang. Agrik-reklamo mo't ni pare badong kung ni Kagawad ko nang. Maturog ka no, kabayatan ti duty na. Kat? Ay bagbaga ak ni Kagawad. Saan na nasaya at ti kastangar aramidin na. Nasaya at mat no bagaam. Ay saan arumbang maturog, kabayatan ti panag-duty na. Napuyatan nga rod. Ay, di mo lang mapasensyahan, aya. Ay, no agjutay tinabutusan nga opisyal. Nasken asiririing. Saan arumbang amat maturog? Kasta naalsam ti ginatag mo nga asukar Naalsam mat asasawa? Ay, umalsam.
Ramanam. Sige man. Ay, apay ngay ngagpaysaw. Sus, ang mga no expired ti asukar ang nagatang mo. Adda madlaw ko dito'y tersenak, Maribanang. Anya day taaya anadlaw mo, Maray. Adumot ti awan. Nikat, adda siguro gimatang Ay, awam mo nga ron naglakwak. Sigaman, Maray. Diyak ngamin mapupuutan numaminsan. Makatuglepak. Ay, kunak nga ikidam ko lang, maiturog kumatan. Aya. Ay, panagkunak, gaw-gaw-atan sanda giti umay gumatang tilakaw, kat sanda na bayadan. Win ay nagloko mo't tanda giti agar aramid iti kasta. Ay, sapay kumata sana pudno ti atap ko. Ay, saan ka nga nga agtugtuglap, Maray? Diyak mo nga ron maliklikan ta mapuypuyatan nakmo't. Ada nga min love life ko. Ay, mayat ano kasta, Maray? Tas to'y gayam tad the love life na. Mapuypuyatan ka. Maray, makadlawan ni Marikwanang. Ha! Anya nga iti madlaw na. Dagiti mapukpukaw ala ko na Kung kunana, nga adda kano agal-ala itila ko na. Ha? Ay sus, kayat mo asawan, Maray. Agsuspitsan ni Maray Kwanang. Kasta nga rod. May salaang mat-abog goong tinalak iday. Uray siyak mat. May salaang mat-asupot ti asukar ti inalak iday. Di ka madanagan, Maray. Di na maamuan ti inaramid ta. Si putam ano makaturog tumanan ni kagawad Kwanang. Kat no isulat tan ti sipsiputak, Chip. Tano makaturog. Mapantamanin manggaw at itilako na nga arak. Chip, indumugnan. Agtugla panday ta. Aguray kalaang, Chip. Talaga ang maturugan. Si putam Ay, Chip, manungay ti alaan ta nga arak. Di mangalakan iti dua. Sige. Nakaturugsan. Aginayad ta na mapanijay tersina ni kagawad Kwanang. Sige na, Chip. Gawat mo jay dua butilya ti arak. Nagawat kun ti maysa. Dilangan maysa. Inayadam, Chip. Ato yan. Nagawat kaon. Mapantangaro din. Intahan. Na kayo gayam tagalalay tilako ka. Ha? Chip, nakaraing mo ni kagawad. Uwan nga raw. Talaga nakaringa. Agin tuturog aklaan. Tapno mamwak no asino tagalalay tilakok. Kat ita, namwakaw. Yay. Nagpundo ka kanya, Kwaraw. Nagala kayo itilako ni kagawad Kwanang. Kuanggal. Imbaga amin kanyak ni kagawad Kwanang, tinakita na kayo naramid jaw. No agul budak nga anggal. Uray tayo talang, mate. Kanya dyan bagakan ka iday. O daya, mate. Dakes. Ipalagip mo manay. Nalipatan gayam dyan, sursurokon ka. Dakas di agtakaw ko na manggal. Kit? Pinadas mi lang, mate. Ay bayadan nyo, di nalayo di tersina ni kagawad Kwanang. At dumawat kayo iti pamakawan kan Kwana. Masapol aya, bayadan, mate. Ay, no diyo aramidin, sakti mangipabalot ka na kaya. Ay, kayat mau. Ay, sana anggal. Awan, babay no Nakaturog lang ni kagawad Kwanang, tinakawan niya. Santo na maulay tanggal. May salaang mat-abutilya ti bugong tinalak. May balod akaon. Ure man pa'y kagudwalaing, panagtakaw na tareta. Kahit Inkabayadan, tapno saan ka maibabain? kunak no saan amaamuanan ni Marie Kwanang. Naamwanan, kanamwan matan ni pare inteng.
Diyak la nagtagtagari di kahit. Ang imita, agtagari akong tuyang, kat ibagakin ka, amapan mon bayadan. Jeep, nakariingmat ni kagawad ko anang. Wine, Ay, nakariingak. Kat saan ako na maturog dito tersenak. Tadyak kaya't amatakawan akmanan. Umay kami gumatang, kagawad. saan kami nga umay manggaw at itilakom, kagawad? Rumbang lang ah. Ay, saan kami matgaya man na makagaw at itilakom? Taadan screen asara daytoy tersenam. Pinaramid kaun. Takas tatibilin kanyak ni Kapitan. Narigatan no matakawan akmanan. Kagawad, umay kami agkid daw iti dispensa, kapo iti naramid may. Kun bayadan mi titinakaw mi nga arak mau. Sure kagawad, sana na maulay. Ay, Kwarog, saan anasaya at timanggundaway? Ta iti udi na, da kayo metlaang timadaksan. Ala sigay, ditang tinagdibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman ka na iting kay panagdangag.